Draga deco, čitamo priču Avram i Lot. Dugo poslije Noja živio je jedan isto tako pobožan čovjek. Njegovo ime bilo je Avram. Avram je bio veoma bogat. Imao je velika stada ovaca, krava i kamila, a također je imao i mnogo zlata i srebra. On se uvijek trudio da čini dobro i uvijek je zahvaljivao Bogu na njegovom milosrđu. Međutim, pobožni i bogobojažljivi Avram žive među bezbožnim i zlim ljudima. I gle, jednom prilikom javio mu se milosrdni Bog i rekao: poslušaj, ljubljeni moj Avrame, i napusti zemlju koju sada živiš. Ja ću te povesti u bolju, prekrasnu zemlju, koju ću dati tvojoj deci, od tvojih potomaka nastaće veliki narod. U tom narodu rodit će se spasitelj koji je obećan Adamu i Evi i kroz njega će biti blagosloveni svi narodi na zemlji. Avram je poslušao i pošao u zemlju na koju mu je ukazao Gospod. Ova zemlja se zvala Hanan. Avramu se ona veoma dopala. Mnogo žita i povrćata i tako prekrasni vinogradi i sočni pašnjaci. Avram je načinio oltar na kojem je Bogu prinosio žrtve. Svim ljudima je počeo da priča o milosrdnom Bogu, kako bi svi znali koliko je dobar Gospod Bog. Događalo se da Avram u toj zemlji pretrpi uvrede od zlih ljudi, ali on nije roptao na Boga, niti se vrati u otadžbinu. Zajedno sa Avramom u Hananu je živeo i njegov rođak, čije ime bilo Lot. Lot je također imao velika stada ovaca, krava i kamila. Lotove sluge stalno su se svađale s Avramovim slugama, zbog ovaca ili zbog pašnjaka, a ponekad su se čak i tukli. Avram je više puta čuo za te svađe i to mu se ni najmanje nije dopadalo. Zbog toga jednom prilikom prišao svom rođaku Lotu i rekao mu: da ne bi bilo svađe između tebe i mene, između mojih i tvojih slugu. Da mi smo rođaci. Hajde, da se rastanemo u dobru. Ti pođi na jednu, ja ću na drugu stranu. Ako ti pođeš lijevo, ja ću poći desno. Ako ti pak hoćeš desno, ja ću poći lijevo. Lot je ovim bio veoma zadovoljan, pa je pomislio: evo, sada mogu da pronađem izvrsnu zemlju. Počeo je da traži gdje su najbolji pašnjaci za njegova stada. Najzad je pronašao prekrasnu zemlju i zaputio se tamo. U toj zemlji su postojala 2 grada. Jedan se zvao Sodoma, drugi Gomora. U ova 2 grada živjeli su veoma rđavi ljudi. Oni nikada nisu činili ono što je želeo milosrdni Bog. Lot se na taj način prevario.